Mi ana utai me te wawalo pe hoko ai fitu e whiawhinika ko tau maumari e pia moe kanti teiti ko ia Tonga tapu nima Akanete Ta'ai Lauti Akanete malomo e tamao ai whiawhini. Malo tamao ai whiawhini e se Tita kuongo ato. Onga lelei au pito. Thank you. Akanete ko tali ko pe mo loto fia mo oni he whiawhini ko uhi ke tau kau whataha mai i he polo kalama ko i whiawhini pe aku o lahi foki ai ni ko na o se whakake pe ani nai i he kamata anga. Kai ke he o ko whaamo pe ke o ate ki brief ai ki i pui tu ako no Akanete na kai ke lahi hono o mai ko Akanete ne ngahi pui tu ka koutu pe ne onga o mai pe ko nga kau kei toi lahi ngahi konga. Ko Akanete ko advocate ki he social justice pe mo human rights. Nani hoko foko e Faiako i he pureanga Tonga, i he tau i hongo fulumanima. Talekita ki he Tonga human rights, pia mo movement Temokalati, i he tau e tolu. Policy draft, pia mo implementer for government, i he tau e hiva. Pia mo community worker, i he tau e valo. Impressive. Kai ke Akanete te tau kolosi pe ki he kai ke uta whakaloloa ka te o atu pe whehu i ulu aki Akanete koe hanai hona uhinga na ke whakakau ai ke hō mai o fili Falealea i he tauni knowing koe taha kau ngā fili Falealea koe patoa pe mo ia anga ko Losaline Ma'asi. But why? Na ke whakakau ai ke kau mai ke fili Falealea ko ia o e tauni. Malo apito e se Tita. Ai ma go se Tita, for your information, this is my second time que eu lele Falealea. Lele Falealea e wafe mavalo. It was not successful. Ya foki leva o ngaue pe go ngaue. But I had it in my foki so I think this is just the right time for me for foki mai no ngaue community this is just the right time or have another try. Na ke teoi mai foki se Tita pe koe haho no Ngaahi ko ia ku o sia kandidati no Tonga o ko whakapa pe hendu ke Losaline Ma'asi na mahenu pe. Ka o ku iai e ku tui o iai e ngahi issues ta tau te whito ke ngahi asenita ka kai ku whine e to tonu pe e to ki fakamalohi'i mo teke'i ke malohi'i ni Falealea. Kaya ngai whakakau. O ki ai fok se Tita he tai tau e tau to tonu o tuku pai he toi tau atai na pe ko tila wak. E tau exercise e tau to tonu e tau do what you want. And this is what I want. O ko loa ia, i he totonu ko se whine. Ke ukau, i a whai tu in any levels of society. Neo wau whainga tā, ko whine Falealea koe ka mea au whainga fō. O ko ilo e au ia, o ko run au ia against very powerful opponents. Ko koe ke uhinga ke pe ke fō i au ia, ko koe ko taha au ia ke fō i pā. Ka pau te whakaukau se Tita ke mea koe ni. Ka whakatala noa pe. Ko toko taha pe ka kai te whine ko Losaline Ma'asi pe Falealea. Ko ne tū koe taimi ni, whatatau ki he confirmation koe o kau memipa koe koe timi tō fu māwhitu me katoa. O kumau toko, ai ko Gabriel, ko whiwhita ikai hifo, myself, te amufane. Ai mo toko whaa. I he timi. Tau pehek ma toko ua mamo line. If anyone would go in, ko toko whae. Tako tā no ka whiwhi.
Aia ka pesepe ka kai fine ko I Falealea o toko si a toke toko si pe ya even ka pa mama to panto. Ka viai ai whakaamu ia ke whakapala ni si. Nei ka kai fine ai whai tu uni ko I Falealea. He ko mea ia kule. It is a critical leg. Vahenga ia option. Kaya Ngaahi talanga I Ngaahi issue I Falealea e CEDAW. Tako kai ke pehenia ko tukuhi for ikai. So I just want to make myself clear. And I fiema'u ia ange ko tanukala for example. Ange ko tau talano aku di he lao I he seat belt. Pea mo e lao koe ki whakauri hala ni hang kureanga na whakahu koe labu. Na kai ke fupahito ka tato ka mena ki mai e kau memipa kakai. Ai Falealea. Na to tonga ua te nau hikini papas. Ako Ngaahi mea ia o ko ia uia. Na to tonga they should do better. Kapag ko memipa na tonu kakai na to tonu ke nau tune in e nau whakaukau. Kaya mo nau analysis koe e Ngaahi lao whakanganga tuku mai. Ke nau align ke Ngaahi interest kaya mo fiema'u. E ka hono moni na to tonga ua whapasa lao. Kaya ngai whakaukau. Kapauleva koe ke nau ona tō ia whai e mea koe whai whakaamu. He nau fili foki au I fakafofonga lolotonga. Apa ke Tali. I did. Kaya te au, I won't do it again. Kapauleva he kai ke nau o whai e whatongia. Kako haileva tene whai. So, kaya te au, I might as well just go ahead. Alu o fainga, na ia faingamalie, because I can do it. Kaya ngai e whakaamu. If you raise hand say Tita I issue hand pegau aki men mo asenita ngaue kakai fili say Tita pagau tu ke mea I say Tita nai o mai ni talanga ya tu ni kimu ngai ta o kimu a ko mea ni pegau aki pe mo CEDAW ko pelave pe campo ka os mai na po ka te au ya na reject he pure anga he kai ke na rectify and I'll do it CEDAW. Kako hinga tala no kai ka faingamalie, I would push it. He kai ke tu ia ke reservation na kai he pure anga. Na os mea ko ke tim ya Tonga ni ke ena ya na pakahai e rectify e Tonga. Ta foki me ko ki Tonga ni ya o fa ko submission na o atu na ya o fa kutembeo no me ka pe pina na teke mai pulko ya. Na kai ke rectify na reject ya. Ai na mai leva reservation na pure ana se Tita. Kaya na mai o ka mamagatuunga la lahi ua. Ai ka magatuunga uruaki. Ka whakauhinga ke pehe o ke hangahangaia mo e tau whalotu. The reservation hono wā ko pehe o ke hangahangaia me ngai mea tu whakaholo. Na kai ke specific mai pe na kai ke mahino. Ai Ngaahi ko hai Ngaahi special clauses because articles e koni stutone na kai uhinga ke mau I because impact a conversio ki discrimination against women o ne wesia e koni stutone ma tu pakaholo na kai ke mahino mai ana mai pakaholo ua. Ako uhinga o blave ko kiai e kai ke tu ia ko uhinga ai. So ai ko ko reservation makatunga lalahi ai wa tu pakalotu mo tu fahol. Kakuen, pe article koe na tuku mai me he pure anga, pe article wa, article hono taha ono, ko tuku tonu pe mau, me article ua valu /2, me subclause hono wa. Kau ate whakataata ka pati ulange pe ke article hono wa, pe article hono wa. O kune address e ia, ai Ngaahi mea ke tuku whakahono. Akien. O fiema'u ia, ka pau e rectify e tonga ni CEDAW. Ke mono
So the state would take all appropriate measures and means. Ke whakawhenā pasi, ai lau whakalotofonua, ke lau whakawahapureanga. In other words, ke whakapapau'i, ku eliminate ai ngai discriminatory clauses ko toa pēhi ko nistu tone o ka wai lau riki. O no wingai. Pako tui veo ke mea i se tita. Ko tongan, o ikai ke ngofua ke mau kere kere, e kakanti ki me. Pako e tahai ai ngai koe issue, ko e talo pe e kutupu aku, mo e ku whanongu, i e fo i palo parema ko ia, pe aku tau o kake pe ia, i e tālangu, ko e tau talanoa koe ni e se tita koe ki he gender policy koe ni apure anga, o toi o hake pe ia, e kau koe ke whai atanga, pe akia. Kono mo ni, o whai e ngaue ia, o whai e tokanga ia. Ka koe pushat koe ke pure anga, koe whakatonu hia nau o mai, koe tuku whakaholo, malu e tuku whaholo, pia mamalu i mati whaholo. Ka kia te au, that is not the case. E ko hono uhinga, koe tuku whaholo, koe tau tala noa ia koe ke wei ai lao, ai koe koni stuto ne. Pia i loto lewa koni stuto ne, koe tau tala noa ia kono amen ai lao kere kere. Ke to'o ai discriminatory provision ke kakai te whine ke nau mau kere kere. Kono uhinga. Mari. Ko taim tau tala noa ai koe ki he whakatonuhia koe ki he tau tu whakalotu. Ngai mea whakaristiane. Ko whakatonu koe uhinga o mai, hangi ka ngai, o mai ngai toi tangi koe te he, u whakangofua e abortion, te whakangofua mo e same-sex marriages. Koe article hono taha ono se tita, ko ia whae lawe ki ai. There is no reference whatsoever, not even directly. Can I mention mai ai, a same-sex marriages, te koe abortion. Kaya kaya ila pa na mak pina pina. Ko mea mahino mai ka te au, hangi ka te au. O ikai ke mahino ka te knau tolu, a provision ko e i ko i konvensio ko. Pe ko misconceptions, ko ia ngai e panaka. Ko ke ka mea pehe pa ko ke tu mahino ka te au. How on earth did they get those things from? Right. Teke'i hoa ta. Io ka uhinga ko ke blave ki ai, ko inga ko fainga ke tari ai uhinga taha ngai uhinga o ko pe o feunga ke al Falealea ke teke ai ngai mea ko. He ko tu ke ira pe ke mahino ke nau ton o ke nau appreciate ya nau ton pe ko fe fine ke nau. But at the same time foki se tita e tau kau. Neongo ko tau pe he ko ke uhinga nia ke tau lai nei ha a vahe. No. He ko tangata ko to ape o kai ni fae. Tau pe pe whakawito. O kaya na tu whawhiri, o kaya na make time. Ko na older sister. So the issue should be inclusive of everyone. Aya kaya ngaya e whakakau, kapaya ha faingamalie, definitely ko kau ke teke au ya mea CEDAW, tatawai te. Okay. Mari au pito e Akanete e whakatalanoa koe ko ke hanga whakahoko pa ko ke whakahu mai ai angai uhinga kono teke'i siu koe kakai whiwhine ko manatu pe foki ki he tau ko ia na maulawa tai ki Tonga whakaike eke e paremia malolo he isiu ko ia he na whakahu ata foki ki ai na mauto e whakaike eke foki a mele amanaki he na kau ia he toko taha na laini mo a mai i he ta whake koe ni ai aku mooni ho lawe koe konga koe ni na whai ki ai e tatusia ko ngai konga koe e whepaki mo ta whaaki ko urunganga whawhonua. Kawai equality ko na same-sex marriage pa he foki ki ngahi ta whaaki wau ke kere. Na mahina au pito i heanga koe e kumao ki he te whakatala noa e ki paremia. Pena e mahino ai toko lahi ai kakai o e whonua e nauhanga o whakawhepaki i ai fo i ai CEDAW o makatuunga i he mea kona o ke tala noa mai ki ai. He anga maheni koe i molini pia mga hi whonua hau o kou lawe i pea ta whaaki koe ni. Kua pao pia ki aloatia o a o ke fo i ta whaaki koe ni o whaikai ho haa. Pe o ke kako manatu koe ki he whakaike eke koe ni o e ki paremia malolo na e iai e ne lawe ke ta whaaki koe ia.
Kana ane pe he ikai, pe he ikai, ke hanga e Tonga o accept pe Tali, ha whaahinga lao tene hanga o whakaata ai same-sex marriage, pe koe whaahinga o au ke he tōkunga koe, he ikai ke hanga e Tonga, pe he ikai ke nau hanga o whakaata e ta whaaki koe. Koe ta whaaki tau ko lawe e ki ai, ko mauhu ki loto, ko mauhu i he ta whaaki koe ni, koe hae loto o e kakai. Pea koe loto e kakai i he tau ko ia, na kai ke nau loto ki he CEDAW. Are you going to accept pe push ha whahinga isiu o ku go against mo e toko lahi o e kakai o e whanua? Thank you, Tita. The taukei ikai, but there are ways of doing it. CEDAW, I think we need to go back to the community to educate Kinato. Te kai ke mautu hakwe mautu luia o push. No, I don't think te mau whai mea koia. CEDAW ke mau ia ke get back ia ke kakai, te whakamahino ka te knauton, the actual provision, te kwange CEDAW o kuhala e nau ma'u, ka utotoru ke whakamahino ka te knauton, o ikai ke uhinga ia ke pehange CEDAW o kai ke whakaata ai a portion ia. O kiai ai provision ia ke a portion. Te au kiai ai Ngaahi makatuunga ia kiai. Kau kai ke uhinga ia ke pehe ke pea tu pe io o io. O ke mau ia ke educate a community ke mahino ka te knauton. Aia koe awareness ia o fiema'u ko CEDAW ko ia na tono mo. Te ke mau ia ke toi ki consultange ke ki extended tange a consultation ia mo kakai ke tau mau ha mahino. Ya kaya ha fehu ipate patete hang feinga leva ke Tali fehu ko ya ko inga they need to be well informed of the issues. Ai ko e malava ke ho once ku fai a rectification. Ko mea mau inga ke fai. Pa ke e o atu pe ia whakahu. No, I don't think that is wise. O ke mau ia ke foki ia ke consultation process ke whakakato mai process ko ya. But o whai hano whakau i ke tōri submit. Malo au pito ai tali maari ko ia Akanete. Kata foki mai ki he whaikonga ko e ni ko hui ko panaki mai ai fili Falealea au toi pe mahara wike ua pe ko wike tolo pe hoko ai fili Falealea Akanete pe ko e Ngaahi tu ko he taimi o ko eke whi ko ni ki he taha ko toa pe he kau kantiteiti o nau lava mai ki hene. Ka ke ka lava ki loto o fili ko ki loto te ke whaupureanga pe mo e kakai he ku te ipile pe eua ko te ipile pe aho ke mo te pile pe a kakai. Te ke whaupureanga mo e kakai pe, te ke whaupureanga pe a mo e hou eiki. Malo puta se Tita. Sai ko whakaamu ko se Tita ke mau pureanga. Ko whakaamu. And that means, toko taha wha, i toko taha whitu koe ni o timi koe koe ku o si whakapapaui. Ai ko toko taha whai o moa. So it's at least 14. Sai ko whewi, ka paoleva e fall short ia he taha wha, what then? Ai ko tui koe uhinga ia o whengu. Ta tau e pea se Tita hei kai ke unua. Ko pape ke unofa he kakai. And that is my answer. Toat au pito ia. Ka hui pe ko ta taimi o toi tamini te hongo folo. Akanete, ko to onga kau ki ai e tau no ai whonua. Ko ha ho viu ki he no ko ia e whonua o ki ai Ngaahi no ni. I tau ne no mahalo he ko manatu i pe whaka ke e ko sevele he no ko ni koe me isi aina ni mataha miliona. Pe ako kei ha wa o mai ke ao ni te kai ki osi hono totongi pe ko osi koa hono ta ai interest pe kai. Ka koe ha ai repercussion e hoko ki he whonua i he no funga makano ke ia o mai pe ki he tau ni o ke ia e tau Ngaahi no ke ki lave mai mo ki ai. Malo atangi se Tita. Teu peinga pe ke Tali from the perspective of good governance, me e pule lelei. Ta tau te fito ke accountability. En toko ke taimi ni rotonga palbarema pe koi no ia se Tita. Kono kui tu ia ona kau tio ke mea i pe se Tita, kona ka mata ke no te au atonu miliona. Sai. Ko fai tu oni he taimi ko ia he pule anga na e kai pe ke ne mau ia whamako tonu. Aia ka koe issue lahi e tolu ai. Ulaki. Na e whai e wahe ia koe ke whai e langa. Na mato unga ko ke no ke langa nuk alo. Te au mai lewa koe te au atolu ko ia whai tu uni kai a whai paanga e nau CEO. Pea mo taremi he taimi ko ia mo kau ngaue he na ia koe sino ia ke nau anga manage ai. Pea ko taremi he taimi ko ia koe pena e sea. Ia langa. Ko mit langa ko re unu anga. Ko whai palparema e tolu aki e ulaki.
Nai ave langa ia ki he u businesi nai kai ke vela. Kawai e hui langa ia ta. Ua, nai ai u businesi ia, ai ni ihi o nau take pure anga, nai whakamua mua ia ke langa. Ko isu lewa ano tonu, o ki ai ngai businesi ia, o ke iau me peke ahon, o ke kai ke langa ia. Kana e whakatau mua foki e paanga se tita. Ke langa a ngai business ko ia ke ma'u ai hanau ui. Kena kai ke nau course e nau tonu ai vela. Ka kua amai ke ahon, o palparema le vai accountability. Ulaki, o te kai te ke ahare ko tia ko tuku mai he kure anga. At least about, if they do so per month or per fortnight, o tuku mai ke media, ke ngaue media, ko lisia e ngai no. Ko ngai kautaha e nai e nau agreement, ko ngai security e. Ko te tuko e taimi ni, o kai ke tau mau e tau tonu kia whatsoever whakamatala. Tuku kehe, kaya faingamalie ki kabineti maybe, na okia ia whakamatala. Ka ikai foki ke tau mau e tau tonu ia ka information me pure anga e tala hapokia, for example, ko malu ia national interest. Ka kai ke tau mau e tau tonu ia whakamatala. Kana ka whawheho i foki, ko have repercussions. E se tita, ko anga mahen o no koe mo siaina, o whakatatau ki he ngāhi no conditions o no he ngai whonua ki he, ko i ngā koe nā Tokalati. O no mai transmigrate mai e nau kakai ke nau hanga populate ai o te motu koe a kaua tonga. Aia koe, kia te au koe taha ia o i ngāhi standards anga maheni o condition koe no mo siaina. He ko os Tokalati te siaina ia po o tio ki os mea i te ia ko. Ka pau, ko stuku mai foki e taimi ni se tita, ai ku osi, ko motu koe ko kandavu i pisi, it's under threat at the moment, he ko unu mai a siaina ke nau claimia e nau tong, ka pau he tongi e pisi e nau no ko ni pangia milion. Ai ko ne tuhe e taimi. Aia koe ko repercussion ulaki ko pau ke unu atonga ia ke nau meet e nau tonu ia, ai condition o no ko ia. Ko taha peeni o ko lawe i e au he ko standard pe ia ki siaina ko inga ko ne Tokalati. Ko transfer mai e nau kakai ke u otomoto kaya kau atonga. Tuku kehe ka pau nei to iaha condition kehe ia attach mai ki ai o ikai ke tuku mai ia ke tau inot seti. Ka ko mea pe ko lawa ia o tala, to date, ko a mai koe ki he ahoni, ko e katoa o external debt a pure anga tonga ko whangeau ki wavalu million. Ka koe wahe tolu lewa e ua o tanga ko ia roughly ko tongiau maono, tongiau fit, ko tongiau wavalu, ko paanga ia o tau o te commercial bank a siaina. Ai kon tu ia e taimi. Ko koe ke tau ilo tau tolu ia pe mao me te a paanga. Ke to tongi a. Ka koe mea pe ko lava e au o tala e se tita at this point in time, ai mahu inga ke tau sio ki he mechanisms of accountability ke tau lava whakawhewhe o hold accountable ai pure anga lolotonga ki he nau ngaue gov't. So one of the best mechanisms se tita ko hono Aki pausange akanete piveni whamole mo ki miuti mai ho o video pia mo ho o ho mai peka ki miuti ato ho mai ka pia mo video he ko ki ilonga mai. Malo. Sorry ate akanete. Okay. Ai ko tala no any mechanisms available ke kakai ke nau hold ai kau whai tu uni koe o ikai ke sai accountable ke nau whai tu uni. Tau iai ko ke ngai mechanisms lahi o tuku mai i upure anga pa Temokalati. Kawato ngani. Ai ko uluaki pono audit hanau report, ai kau tano en tau lia ke professional oversight. Ko e taha tau tala noa ke whakailo, ko litigation. Kau kai ko ke tau whama e tau tau lia paanga ke tau whai ngaue whakalai. Uluaki, o mora tau taimi iua, it's a lot of resources, more e ngaue ko iaka, but we don't have the resources available ke nga ko iaka. But one of the best means he taimi ko elections. Ai ko kut Falealea. So the mechanism ia ka te au, that's the best one, ke tau ngaue aki, ki taka paurera. O kuoe ka kai ko ia, ai na tau whiri ki Falealea,
O whai tūtu ni mā tau tōn, tau kai fiema'u ai, e nau hiliange self-interest me ngai mea ko ia. Tau tōn lewa ke tau whai tūtu ni through the general election. Faiako te e ako. Ia se te. Maria au pito e Akanete. Pa ko kore fa mole atu kia te koe uhi koe si ko ia e ta taimi na ta pepe ko ta hafe houa he fiafini. Ka ku kei lahi au pito ngahi mea ke whai kai po talanoa. A ku ke lave i mai fo i konga mahu inga ta kele. He koe kauia he isiu mato aki mahu inga au pito. Ai ta whake koe ni for and against. I fo i ta whake koe ni. Ka ko loto ke tato e talanoa lahi ai o ka paita iai haki i faingamalie. Kai tuku iha ke taimi ke haua taha instead of 30 minutes. Kai ka te uhanga pe o kuhiko laini mai a kau whakaike ke ia he taimi. Te hame o ke loto ke o mai i he taki i whakaike eke koe ni. Ko koloa ni ko tau pō talanoa. Koloa ni ko mahino ai wheitu ko ia o ko ke iai. Pea moi uhinga ko ia o ko ke loto ai ke fili Falealea. Pea moi wheitu ka pau te ke lava ki loto ko whe te pire te ke whaupure anga mo ia. Pea moho o viu ko ia ke ngahi no i tonga ko whamalo atai ki a te koe e Akanete ka koutou e kore pe moha faingamalie i wiki ni pepe ko wiki kaha o ka pau te ke lava pa ke lava mai ke tau te talanoa atu ke ta whaki koe ni ngahi visone ko ia ki he ho mo i ki Falealea. Te watu ka te koe ki miniti koe ni e ua o kutoe ke whakaosi mai mo e tapolo kalama. Malo apito. Iyo. Thank you, Tita, for the to mai ki faingamalie because I need to say something else. That's fine. Iyo, malo Tita. I just need to say at this point in time, oku fu mau inga ke malohi mai a civil society se Tita. Pero tu e taimi ni, oku ikai ke fu politically engaged a civil society i Tonga ni. Ke nau teke mai e u issues ko ia, ke ne reflect mai ai a Temokalati. Ai natula o honua o Temokalati. Civil society he taimi koe na mau ke ngaue mai ai human rights and democracy movement. Kua pau ke mau kaya hamea hange ko ni ko taimi ko na whai ko tono no ko he tonfon pea mo flying new ko taimi ko ya na ma me issue a press release he me aho ko to api whakahu e to hitangi ko tanoan those are political moves with strategies of fiema'u ya ke whai ke ne hanga to make sure o kune whakapalani si'i a corruption o ha o ko me kautake fonua. Agora tu he taimi ni the civil society is pretty passive. O ke mahino ka tapo ha na uhinga ka na ki ai ko ke whakaukau se Tita ke fakamalohi'i ai ofisi o Temokalati human rights and democracy movement. O ke whakaukau ke fakamalohi'i ko na uhinga ko ngaue ko na ko tanoa ki ai. At the same time o kai mea ko ke lave ki ai o ku CEC au pito ke whai ha debate me he media ke kau aki me u issues of the day. Ko me ai au mau inga ke whakakata. Ai a ka whatongi ai a media o ko tonu ka te au mai tō address ia anai e kalafi. Ko matatau ia he media. Ka ku fiema'u ke open up a space, the political space, ke kakai, ke now engage ke ngai mea whakapolitikale. Ku tapoi ko ke nia se Tita ke te whai alak whahaha, ko te peni he tal me nia me tutu. Ka mahalo ko tohi tangi pe a whakaata mai he taimi ni, but the political space is pretty restricted ke kakai ke now engage e ukia whapolitikale. Ka to fiema'u ia ke open up a media e now faingamalie ke kakai ke now lea mai ke kau aki mengai issues ko ia. Those are mechanisms. O kune check ak now ton o nau whai hala ko he puri anga. Ko mea whakaosi pe ko fia lave ki ai se Tita, if you like, ko o kia whatongi ai o educational institutions at the very early ages mo i tapehe ko ako primary school ke a ko ia ki nau ton e ngahi mea ko whapolitikare. Ka wai hange ko ni ko women empowerment. Ka pau whakahu e silapa ko mea lelei. Ko totono e tangata mo ke pine ko human rights. Ka wai consumer rights. Se Tita. So those are things, if you like. O fiema'u ke whakakau, ki silapa, ako kontoni at pure anga. But it would be good ke nau consider ke whakaku atu ke ako ia he whanau ke very area system. Malo ke mea bea ko fie tāna ki atu ki ai se Tita malo.
Whamalo atu ka te koe Akanete kanditeiti o Tonga tapo nima. Pea kua te tala manu ka te koe i Ngaahi Aahi kotoa pē, pea Ngaahi ngaue kotoa pē o ku mau whakahoko i Tonga eiki ko uhi ko te ufili Falealea. O whātu ka te koe. O whātu Tita, thank you, eh? Malo.